Maya pa oras kabalen. Ayan tabi ang mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, pabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin ipurang balitang may kalap niyaning Huwebes, September 4, 2025. Yaku po ibenigin to at iti ing News Force. Pampanga. Mibalik na kay munisipyo i Mayor JP Punsalan kay batneng ketiga ng korte ing karelang petisyon. Ay ning report. Iti ing sitwasyon ketiking Mayor's Office ning munisipyo ning San Simon inyang abak ning Huwebes, September 4. Makakumpol la king kilwal ning opisina reng talasuporta ng Mayor Abunjo JP Punsalan Jr. Makuswelo kaya po makuswelo kang pamagbalik ng Mayor JP. Kahuli na po yaw mo po talaga ka rin kang Mayor. Kaya di mabilog ka sa Simon. Yaw mo po ginawang tuto. Para sa lanan de kaya tangay katutuan. Kami po, paglaban ni Mayor JP, adyang mo ka rin. Miya po lakwan. Masaya kami po at mibalik na po yung kaluguran ng Mayor JP Punsalan. Kami po, may lungkot kami kitang milyari nga ito. Ngayon po masaya na kami dahil mibalik na po at linwal po yung katutuan na po totoo yung sasabihan da kayo. Back to work kay Punsalan, kay bat ning alos pabula na pangasukol, kay bat ning peboran ning Regional Trial Court king Muntinlupa City, ing karelang petisyon king writ of habeas corpus. Pisabyan po ka rin nung atin niyang basihan o legal ya ba, yung pangakulong dari Mayor, after multiple hearings po, after a hearing and submissions of pleadings from the NBI, from the Office of the Solicitor General, from us, kinatigya po yung korte kaya kami, may desisyon niya po, illegal niya po kanitang pangasukol dari Mayor, pangadetained. So, make order niya pong immediate release yung korte. Dagdag na pang Attorney Viray, alang kasong makasampaking korte, laban kang Punsalan. Ala pong kasong makafile kang korte. Itapin po yung kitang mi, itap po yung sasabyan mi, kaya po kasing batas tamo, nung meto nga tao, aliwa mo yung Mayor. Lang di ka, ako, lang ninuman, nung merakap lang alang warrant of arrest, atin labong maximum 36 hours para mag-file kayang husgado, kayang korte. So, pelampasan mo itang 36 hours, alang mafa-file, nag-file kami kagad habeas corpus. Sabi mi, ala namang korting sasabing kailangan lang tuloy-tuloy makasukol habang alalang kaso. Alalang kaso makafile kayang husgado. So, itong argumento mi at peniga na kaning korte, and that is in accordance also with our constitution and laws. Ing prioridad na mo kanong Mayor JP ngeni, ing magobra king munisipyo. The Mayor is focused on resuming his duties as punong bayan ng San Simon. He's focused on service and governance to the people of San Simon. If you're referring to retaliation, hindi niya focus yan. Nag-assume yung ating Vice Mayor based on a temporary vacancy. So ngayong wala ng temporary vacancy, ang sinasabi lang ng local government code natin, magbigay lang siya ng sulat, wala ng temporary vacancy, magbigay siya ng sulat sa Sangguniang Bayan, which he did, so nag-reassume siya. And you saw that he's now meeting with his department heads to continue governance and service to the people of San Simon. At atanda ng mesukula king National Bureau of Investigation o NBI Detention Facility, dinapunsalan kaya bereng anang pangaliwa, kay bat inaresto king meto nga entrapment operation king Clark Freeport, Mabalacat City inyang August 5, katukining alegasyon ning pamangikil o extortion king metong kanong negosyante king Balen. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manualaya Pampanga 1st District Congressman Carmelo Pogi Lasakin na mas apalawak kay sakloning DepEd feeding program. Ay ning balita. Susulong ng Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing pamagpalawak ning saklo ning Department of Education o DepEd School-Based Feeding Program. Bang miyabelareng high school students, akulang king nutrisyon. Lalam ning House Bill number 4173, sinumiti inyang August 28, 2025. Alwa mo reng kinder hanggang grade 6, reng dapat kanong makinabang nune, pati mo naman reng grade 7 hanggang grade 12.
Ing bawat pamangan at inyang halagang ebaba king 35 pesos at malyaryang baywan agpang king inflation o rekomendasyon ng Food and Nutrition Research Institute. Makasulat mo naman king panukala ng Lazatin na makisaw pa niyang DepEd kareng pengari at organisasyon king pamagsadya at king distribusyon ng pamangan kabang didi ng prioridad ng SMEs o Small and Medium Enterprises at community-based suppliers. Kaugnay na niti, sinampane mo namang Lazatining House Bill number 4174. Alayong magdagdag 300 pesos balang bulan a cash grant para kareng balang anak edad 0 to 2 years old lalamning Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps bilang pakibat king malnutrisyon king mumunang 1,000 days ning meto ngayanak. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Food and Beverages Expo 2025, maganap king Clark, bang ipakit ring aliyaliwang pamangan, ID report. One Pampanga Food and Beverage Expo o OPFB makatakdang marapat king September 13 to 14 king SMX Convention Center king Clark, Pampanga. Ini, Mukabud Expo nune plataforma kayabe ing karelang partnership king Hotel and Restaurant Association of Pampanga. King Malyaring Expo, ati na makasadyang exciting aktibidad kayabe na ing culinary cook-offs, barista challenges, chef talks ampo live demos, fireside ampo panel chats, ampo networking back-to-back meetings na mamaya insights ampo practical akebalwan para kareng tumagun. Agpang kang Prudes Garcia, Mekeni Food Corporation President a major sponsor ning OPFB, ing Mekeni metong yakanong produkto ning inspirasyon, iba't kim pamisan metong ning metong nga komunidad. Makita ko yung One Pampanga, I felt so interested because sabi nga, we are now going global. At sabi ng mga nakakatanda, before you go out, mamaalang ka muna sa mga magulang. And I think Pampanga, dito kami nagsimula. Agpang naman kang Chef Felix Asuncion, Chef and Lead Convener ng OPFB, asahan na kanong daratang nga banwa, akit la kanureng pavilions iba't kareng may yalawang bansa king expo. Nyali mo deng lokal ang negosyo ing magpakit kareng karelang produkto, nune pati na ring mga regula brand iba't kareng aluwang bansa. Next year, you'll see pavilions of different countries. And that's our vision po. No? Makita po natin na ang Pampanga is really a hub and gateway for not local business but also international. Plano mo rin ng OPFB in Quarterly Foodpreneur Summit bang akalapin insights direng food entrepreneurs kareng aluwang rehiyon. We're very excited to invite you to our expo this coming September 13 and 14. That's Saturday and Sunday, happening at SMX Clark Convention Center. Ako po, Irae Ignacio, para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo. Atin pang mga paling balita king pamagbalik ning News Force Pampanga.
Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Ken September 5, mibuklat ni ing pekamungunang road store ni Uniqlo king Central Luzon, king Angeles City. Ay ning report. Get ready! Central Luzon fashion favorite Uniqlo is opening its very first roadside store in the region on September 5, 2025 right at the Infinity Angeles City. Unlike the usual mall-based branches, this one is a standalone store giving Pampanga shoppers a fresh and more convenient shopping experience. With spacious parking, easy access, and that signature Uniqlo minimalist vibe, it's designed for quick visits and comfy shopping sprees. So we're opening the Uniqlo Angeles Roadside Store this September 5 here in Angeles City, located in the Infinity Complex. So we're very, very excited to offer a wider range of lifewear for Pampangueños, giving you easier access through this dedicated roadside store. So a roadside store features a very elevated and more convenient shopping experience for Filipinos. So it has a dedicated parking space, it has PWD-friendly entryways and also fitting rooms, and we also make it a point to integrate our online to offline, such as our app services like Click and Collect here in the store also. Shoppers can expect the full lineup of lifewear essentials, from everyday shirts, stylish outerwear, to comfy loungewear and accessories. Of course, new arrivals and special collections will also be available just in time for the bare months. So mark your calendars and ready your OOTD goals. Uniqlo's roadside concept is officially here in Central Luzon, and it's happening in Angeles City. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilub ng 24 oras.
Alang babanten a bagyo o LPA king kilob ning Philippine Area of Responsibility o PAR. Balaos pamurin, mimiral ing southwest monsoon o habagat king maragula party ning Luzon at Visayas. Localized thunderstorm naman, ing mimiral king aliwang party ning Visayas at Mindanao ang magdalang kalat-kalat na pamanuran palanggat panapon at bengi. Kabalen maging parti kaking pamang balita, kitiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kayong lugal, malyari mong ikwento isumong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaraning News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang paratang serbisyo kani sa Blanca Pampangan. I'll venue lang ng Webis, remekala pa istorya, ketiking probinsya. Yaku po ibeniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen, susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.